Yada say ya mo kwa bebiem na ya Adom TV. Badwam na o hwe no Ghana man temua na ye way fufu party no so baso. Enti ye de ni nyina bi ebrabra yada ye Dr. Ananiase odi afa local no akire ye nyanya no na etume ye enti na obi wo official ntwanwu o na homfa so no ye bebre. Na nanso aha me wo local bar gardens GH4 wa ha Sandra na Bole 9 pence. Ewa ha won ne CEO da local bar gardens GH ano. Na wo hwemani mu ha say dia ene ya bin shoko ye ba be kire se be ya obetimi aye nkati cake na ami wa kwa be ebi aboko de ya me adom mo tie na wo ba be kire se de ye nkati cake won ni nyina obetimi aye na so atimi aton ehun fa so no bebre nti cheche ne ma ye nkati cake aye de ye ene Nkatie cake ni de eye process bi eye easy sa yes wonya won nkatie a wonya won nkatie na nkatie no no kre ba ko ewo mu ni say nkatie cake nkatie de ye noa okay na yache okay ha enti say nkatie na yewe na wo de begu nsuo mu anoa ansa na wache no nkatie cake de ye nya na hwe enti woto a na wo clean ni fine na wache wonche eno wonche okay wonche Kasa nti wonche wochi wie a na eja waye we sichire no okay wodi we sichire no gumu se ne ohunu yi nti waso no maso nti sichire no wo mo ebe na we no quantity say na fa sugar ene ye hwe ha wa nkate no so be fa sugar ye margarine baako margarine baako okay na nkate no so ye margarine mienu okay mun se sisi ade obi a hwe ne health nti less sugar but then I bed okay because they are all natural nti bed nti we sichire ne nane a na no e wo so unum ana say so jesi so yi wani oh e wo so unum okay because one unum na say asehye a nkati cake no be ye nyo okay nti e wo so unum na e brown e fine nti sisi aye nane hu say bobo apose ya ene e nane no okay because say bi e betoto aba ti say bi abanku no dey bi entoto aba okay entoto aba nti no say ya nkakra ebe nane ona ni wia no ya dey ona ni wia na ye hwie ye nkate de guru nkate de wo nkate no nti se ne okay nti ye ba wo yes okay na we nya smooth part kakra eni dia no ye woni nyina na say ye begige bi e ma ne fifi coffee ko be woni say na we nya ba kakra smooth kakra se ne be ya wo hwiegu ma obetumi arole okay na ye fine se ne ya ye kura wi ti we ne ya won fine I see kati cake no yes nti we nje say we ni nyina be na ne kura ye sichire no na nane na ne wi a na ye de ye nkate no egum nti no ti no udi gum straight me pa chon sa okay nti say ye susu a e wo say ye hwe nkate no dodo no ya hwe yusu ene esichire dodo a yusu esichire ni bebre a e ma ne nye se ne a open no unya ne smooth no se ne a open no nti be susu nkate dodo a yusu yes be wo say nkate no doso esi sugar no okay anti sugar no dey just a white sugar na na dey enkofa brown sugar wo betumi use brown sugar so it depend on your preference but they are easy to get in the market now na white sugar no it serves the same purpose you know you can apart from if you be say na Ghana ba yifo ade nkati cake nkwa no moye nkati cake nkwa no moye debi ye niam bebre okay wo hwa Instagram a wo be hu niam ye agbelika klo ye adunle nkati cake no bi nso nie ye atwomo atwomo ankofo fe ni chinchin ye banfo bese niam ne de bebre kwa Ghanaian local snacks a obie nima enumude ye di enum de ye ni ye bi wo ho enti ahin na ye frɛ wa wo ba program ben ye frɛ Ghana Bar Gardens local bar gardens ye mobile bar enti no wo ye wedding na wo frɛ ya ye beba wo ye engagement na wo frɛ ya ye beba wo ye party wo frɛ ya ye beba the bia social gathering bia wa wo be frɛ ye de we are available say e bia wo ni unkrofo kakra bi nso na say mo feel say mo pese mo ye mo happy hour nso na say mo frɛ ye nso a we are available okay my contact no na fe what my social media handles no neja obia fro na just say bibia ye naming outdooring ene ye bi na so open local bar snacks bi dia
Yeba local bar gardens mo be ye ni nyina de amaye nti yen hye no so se nya Nkatie cake na keke oye bibia local snacks ai na ne Nkatie cake Nkatie no so ehwamu ana wo che ye no so anhye baby uchi Nkatie ne na ehye bia ene when process no nyese ne open because enye fine kwa na say sugar no o chance na onane onane nkakra enu no so umma no high heat e be hye ehye na brown ne pe e say taste no correct nti o so umma no low heat na to ne bo onane nkakra se ne be ya be wi na effect no aye perfect yo ya ti ya ni local bar gardens ena kasay enti once aye twen no say wodi gumu wia wodi gumu no ya na di how many minutes enche wodi gumu mom di aye enche ne ehia ne say esichwe na nane nti wo hwie gumu na say ununumu anti anu so benum yes menumu na eni esichwe no Nkatie ne esichwe no afra afra perfectly a eno anu no bi hwie gu ha na we na faso na be twitwa na so ba u twitwa na e wo say wo ye ne ntem se na be ye nya den eye den a unzumi twitwa wo twitwa e be bubu. Okay. And I was sometimes so yeah, per se yes scale ne kakra. Per se dane no because you Nkatie cake bia ya chia no ne ade. Yeah, softer na wutumi dane no. Eno mo de monsa na dane. Yeah, sa na ye. Sir. Because machine bi wow. Shin so no. Because sugar she na ka ho a na fede me hu say ye brown ne baba ni nyina nna ne yo. Ni nyina nna ne ye be na ne ba. Na ne ba. Enti we nyina no nyame yadom asa fufuo party wuginem me ginemu akasa me de masanka ne mayewa eba sa enti wo ba wudi fufuo no wie no wanum ayo ha no abeje snacks bi say ye anya Nkatie cake nko so no be but this time no waba ha wo be kire ye because ye kasa adwuma ni ho my dear say we wo kono ho na wo frɛ no wo kire wo say we hu Nkatie cake ye free wo TV so wo follow pa dia we wo be hu ye simple na fe why ye eniema hodo bi nye we nko an wo ye na no so ya kire wo sa eniema no so aka ho a medofo eye simple na ni onso wanya wonsa no adwuma bi obi okro wo bi but se opese osua we bi ka ho medofo sua ka ho na ede ya wadi bi be pie o family ni mo na so onim ye nya on ye be frɛ na se adwuma na nje se de akakitu abi ye sugar no anane kura awie na me da me ka se nka ye se kwa nka di guma se nka fa baby sugar ne ataka ti se na no kura ye ti se nsuo bi sa ho okay na odi guma Nkatie na etumi afra yi na sugar se dodo no aka ade edi no mi so eno so be nane sa eno so be nane wow ni na ye se nsuo pe be nane it take time Oh yeah, Nkatie cake ho ade it take time say ube to Nkatie no na wache na wa wo ne nuama ni nyina especially we no dodo a it take time for programs no me ade no enti no ube plan na wa ye no in bits se ne be ya ube to me deliver on time wow you are menu ma to so ama de ne ze de akakitu bi wow nti wa kire ye say ye Nkatie cake na ye di sugar no guma me gya no nye high baby enye low na entu no ankasa fine enye sa de a ebe hye pe wa say won Nkatie cake no kre that's say de anane awi wow enti when ni de begumu no yes we ye be hwie we say ne wo say ye ne ye peja ko say de anane o ye man make a cream okay ye hiamre I see say the anani we oh say the anani kaka cream apoka kra wo ntim but say the anani and make a cream sa na poni nyina nane na enimu no nye be say na ahye enhye ti na mama no low heat no ti na mama no low heat no okay se ni nyina nane na wo de Nkatie no gumu a wo roli a enye fe wo nya no smooth yo yes edi mpacho mo hu de Nkatie fresh na ya chisi enye no abepeja aguja no mu ya da wo bi eyi hu na wawo wo be yi hu oh okay anti ye wono ene na yi baby nti we ni say wo hu say we ye yi hu we ye yi hu okay yes nti from that process we no na wa ba
okay we are na wawo ansa no wawo adwuma na no cry depending on preference ebi mu mpepa mu mpe apon ewo mu no but ankapon no wo mu a no na onya ne natural send e tie ne ese ne ya wo no Nkatie ne gumu ne ba behwie e say the sugar ne wana ne kura wia ne sa ya the sugar ne die wow ntisha no so say udi kan chi a ubeyi hu ansa na wabewo ewo no kwa ya adimu say the sugar na anane sugar no aye se ne aye pe no yo betumi de Nkatie no okay nti no Nkatie no na ye hwe na ye me pacho an me meso me pacho an ka okay bi so we mo se be ya betumi anu ni nkakra okay uhwie no na menum bro so ana baby hwie gum okay ye hwie ni nya pacho an ube jaka kra bi hwie uhwie na me hwe ayo baby baby count aboko baby count baby count yi bi count yi bi count so eno bi amu akura ha ube na hye wow si ade Nkatie cake na na ye no wow fancy right on time consent to Nkatie cake na ye no Mami akwa I would tramu ko ya no wan tramu sent na afro o be steady if you invite fancy ni invite me no sent no afro yeah enti mami Nkatie cake ni ya no simple Nkatie cake bibi efia menu anje ho papa o de minimum pa na say those days kwa na to do mami fancy na no obi no ye na mazaba mitimi nyim wosma woye no nti no enda ma ko da worry ni easy me hwe di nka ho ana me pacho medum ja no okay ye di ka ho a obama isi che no da so nti no yi no ye come part nti ye Nkatie cake na na me pacho an akasi ye be rolly okay me fa we see muso abazim because meje mezana me free ha kohe na free ha kohe me free ha bokono na asama to if you am from wa ma na mbe go dey aye ne dey o see ma space ba ho sha okay na sa ade ne do so ye betimi a rolling ne fine I see ti anu ani o dia kam kura no okay Nkatie cake ni ye no nti no if you Nkatie where no Ghana Nkatie ya Nkatie and watch here if you are some for no way you before obey we no obey you nti any from her to her okay we are we no wa be si ti ye wo ye no no one man any sugar no no wa hwie agum na afi abe wa kire ye so se eba no anya ne ntem a edwa ebe ye den we say no ye say a obetumi department paper atoso se ne ebe ya se ne afam we no ho no enye ne sa ti we no ye na according to ye preference nti wo thickness no na o we dey mode o why am a pia nkasa the chopping board ni sa ni nti no ye ma no go for be ni free nti ebe ma na ye thick kakra we dey thick o yes nti me pese mfama fa so kakra na afedie we twitwa we dey modu we dey modu wow why come no smell good so e wa bonten ho na se wakra ba basa na na so wo do ye moto ana debi wanya nye if you anya na me carry do obi kan nti no hwemani mi o hwehwa obetumi hwehwa no to wow preference send ya wo pe no okay nti no na we no ya ye say bi mo the flavors bi gu debi Nkatie cake de ye mfa hwe say ya say flavor bi ne no de minim but eno ana ya ye vanilla nti vanilla flavor bi ya flavor de Nkatie na de Nkatie na sugar na o pe Nkatie nti no wo de vanilla flavor gumu dia ene say wa say Nkatie no okay nti no eno eni o say no awo ni natural flavor e de ba the sugar and granite no I see ti wi a we ni e be say atwitwam yes bia atwitwa ne say we de modu chana ti nyame adoma fufuo party bra ba wi bi peche ene woni mu ana wo koi ye ne ye local bars GH na AD enkomwe e fa bibia snacks obe ne kama so e de ama twen ne be so nsa
it one say Debbie train if you already experience Debbie yeah but no get the mind train kakra yeah you need shot mama tobo man from amfa na nyo se be ya ne cutting no go and twa na mana anya said we nko no eba be twitwa de na ga wo twa se ho na beto ya butelo so twa na styles na ma de na fa na de wo twa if you nyimpa no doso because me branding nyina no obi aba Nkatie cake is me po nyimpa no doso fia I see nti no say ya anya na da ma ebinum renye binzi no de no kure wo say we na air dry so mama cause them taste some shit me ba me bi am no worry why okay ntino okay you say ewo a na afa de wi a na aye okay aye perfect fine we ni so an nti yentumi enrolling no smooth but okay you say the wie Nkatie cake ne ya ye no ne egu ha yi we the sugar na atem ti sugar abemu fine ya da say nyame ya adom a Thursday ye be shia nti ye be shia local bars GH na fe ye ne no atwa eso nti ene wo twetwa bi edigu ha yi ede amaye nti se ne wo pe bi a packaging nti oba ultimate packaging ni say so ho kama fefefe isi ya ba be kire nti eno nie ebi na wa ha ye wi a ye ba wi a kire na mitimi yi ba ko ka hwe me pa che otumi yi bi ka hwe yi bi sharp yeah nti we no our expiring date debut Nkatie cake ni de say na ya ye ni say no wo de shisha raba mu na wo de to wa enya hwe ebeda ho a enya hwe tu be say wo tu kwan mpo na wo de bi kwa na wo de kwa ene na wa frɛ no wo ye wadaroma erade hyraso ne te ho ne awie embe odi nipadua ne kama aka he if ya bubuso oh wow bubuso so e shop so ma fa won kakra be den so ye den dia katumi ade e be dia ma say ye bibi wow right time who pe bi tu nya right time do had the right time Sunday that's come on nyame ya doma Thursday bra benya bia di why oba na so abeto bia kogu fie because we expiring date bia no so momentum yakwa ba mambo atuma ya krado ya twaso yakwa ba why